Mohon izin untuk pemukulan kembali akan kami hitung di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tahun 2023 telah dilepas oleh Profesor Dr. Habenis Fauzan Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, ditandai dengan pengumpulan kompeni dan disambut dengan suara sungguh, tabung pom KBRPD, serta disambut dengan
Yang belakang. Mana? Dari sini. Iya. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah kita saksikan bersama persembahan Siwa Nataraja dan Dang Berdahul dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Bayangkara, it is narrated that when young heroes arrived in the village of Praban to spread teaching, the village was led by the Desa Praban and Sakti, a follower of ancient Buddhist teaching. The Desa Praban strongly disliked that he had teaching as the village's flocked to the while the heroes of Segara Yagna, this thematic performance depicts the arrival of Mpu Kuturan Ibar, crossing the sea on a boat made by kapu-kapu leaves and using the attended by the priest of Siwa, religious leaders and community leaders. Mpu Kuturan declared their three multi-doctrine, Brahma, Vishnu, Siwa, by calling for each village to establish the pure Catholic on holy temples and sebagai tempat hujan, dan manifestasi beliau serta atraksi ini diiringi dengan gamelan berkaju yang dibawakan oleh para terpelajar laki-laki. Hadirin dianya sebagai kota pusaka atau bumi seni budaya senantiasa bertumbuh pada filosofi prima karana, sinergi manusia, alam dan spiritual. Gianya mengedepankan toleransi, keharmonisan
menggali kelestarian warisan leluhur sebagai komitmen visi-misi pemerintah Kabupaten Gianyar di bawah kepemimpinan Bupati Gemade Aris Matiasi pada waktu remaja Penghubung Gurupaya melalui sajian air dengan menghadapi penetapan yang dibawakan oleh Titik Berdis Gianyar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to Gianyar Regency. Gianyar, known as the City of Heritage and Cultural Arts, always upholds the philosophy of Tri Hita Karana, the synergy between human, nature, and spirituality. Gianyar promotes tolerance, cultural harmony, and the preservation of ancestral heritage as part of the vision and mission of the Gianyar Regency government. Under the leadership of Bupati Irmadi Agus Mayastra and the Vice Bupati Ana Agung Gede Mayun, PDAYU begins with the presentation of district's nameplate carried by Jaya Bagus Gianyar, dressed in traditional attire of Gianyar Regency. Garapan Gianyar kali ini mengangkat pencemaran laut sebagai gagasan utama karya. Garapan ini dikemas dengan memadukan unsur tari dan olah kreasi dengan menampilkan sampah laut, organik dan non-organik yang membuat laut beserta isinya tercemar, sehingga harus menjadi kewajiban umat dalam mengembalikan kemuliaan laut dengan mengadakan upacara suci di laut atau segara parisuci. Segara Parisuci or ocean cleansing. Ladies and gentlemen, this performance focuses on ocean protection as its main concept. It combines elements of dance and creative work to portray the presence of marine debris, both organic and non-organic, that pollute the ocean and its habitats. This emphasizes on the responsibility to restore and the sanctity of the ocean or Segara Kerti through the sacred ceremony in the ocean or Segara Parisuci. Ya, setelah menyaksikan persembahan PDAYU atau pawai dari Kabupaten Gianyar, kita beralih ke Kabupaten Buleleng. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now presenting Buleleng. Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan PJ Bupati Ditutut Lihadiana. Pada kesempatan ini mengusung tema Samudra Baniaga, perniagaan bahari. Sebagai gagasan utama PDAYU, diawali dengan seorang putri berpakaian adat khas Kabupaten Buleleng, membawa papan nama kabupaten, serta diiringi oleh penari ikan kecil-kecil sebagai simbol segara, dan ikan juga melambangkan keberuntungan dan kekayaan.
of customs duties for sailors who bring their goods to Bali. Purapadian is dedicated to Ida Batari Dewi Ayu Manis Masubanda, also known as Geria Konco Dewi. Ida Batara, who is enshrined in Purapadian, originally came from Solo, then migrated to Madura, and eventually arrived in Bali at its current location. Temple incorporates elements of religious belief from Balinese Hinduism, China, or Siva, Buddha, Tao, Confucius, and Islam, and represents what is this belief of faith is evidence of the fusion of dengan mengenakan busana berbahan tenun khas Jembrana. Barisan selanjutnya adalah barisan pembawa tebu, banggrang, kober, payung panduk, tebung agung, gamelan bulu gajah, pajekan bunga dan jarum, palas agung, gamelan sekat peguringan, dan garapan temani, pura ancak. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jembrana Regency, under the leadership of Regent in Naya Tamber and Vice Regent in Kedua Pura Patrana Krishna, presents the raya with the spirit of Adicita Segara for marine technology. The raya begins with the tradition of Sami Reservoir of the district and board, carried by the Jembrana to where it is by different parties in the The following procession is the case of Banggrang, Kober, Palu, Tanggula, Tanggula, Bambo, Gamelan, Flower, Kategori Flowers, Payas Agung, Marco Goringan, Gamelan, and the thematic competition Pura Ancak. Perjalanan beliau mengarungi lautan menggunakan buah labu. Beliau terdampar di sebuah pesisir bernama Tanjung Ketapang. Tempat itulah yang kemudian menjadi awal penyebaran ajaran agama dan tatanan kehidupan oleh beliau. Tanjung Ketapang yang saat itu diperintah oleh seorang terpandang bernama I Gusti Ngurah Raksaka. Seluruh rakyat tunduk pada perintahnya. Ada dan yang menantang di Tanjung Ketapang sempat mendapatkan penolakan. Excellencies, distinguished guests and gentlemen, here is the thematic composition for Ancak. And this composition contains the journey of Galis and Wira, spreading religious teachings and awareness of love. During this journey, he circled the sea, using
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and now we are watching Bangli Regency. Kabupaten Bangli di bawah kepemimpinan Bupati Sang Nyaman Sejarah dengan Wakil Bupati Iwayan Dia pada periode ayat ke-45 tahun 2023 ini mengusung tema Segala Danau Negara, interaksi budaya lewat bahari. Diawali dengan papan nama kabupaten dibawa oleh seorang remaja putri berbusana menggunakan kebanggaan Kabupaten Bangli. Excellencies, ladies and gentlemen, Bangli Regency under the leadership of Regent Sang Nyaman Sejarah and Vice Regent Iwayan Dia in Periode 2023 carry the theme Segala Danau Negara, for sea and lake as cultural interaction through the very heart. It begins with the district name Fort, carried by a young lady dressed in prideful attire of Bangli Regency. Sebagai implementasi tema Segala Traffic, drama Naga Saling Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Bangli menampilkan 3 tari, yakni tari maskot Pucuk Bangli, barisan operaga dan tari ritual, serta garapan